Ebi bigambo byabanabwanaho abanyamakuru aha kitebe kikuru kya Office of the National Chairman omu Kyambogo. Hajati Namyaro yashaba abantu okwejumbira n'okuteeka amaani omu by'obuhingi n'oburiisa okukinga okubaasa kubarukaho kw'enjara. Nga tuyita mu nnongosereza ey'okulima eba eya kalimagezi oba eya tekinologi oba eya sayansi okukakasa nti ki tukyusa. Ogu nagira ngu ihanga riine kutunguura eby'obuhingi n'oburiisa kureebuka ngu tutwaza omu ibura ry'ebyokurya. Namyaro yashoborera ngu esente zirikuteebwayo okureebuka ngu bahereza abahingi n'abariisa embi bahabwa busha zishemereire kuba nizikora omurimo gwazo ahabw'okuba abahingi n'abariisa baingi tibarikubaasa sente z'okugura embibe ezi. Ensimbi ezalina okugula ebirime kubanga abantu baba beetaaga endokwa, baba beetaaga ensigo, baba beetaaga ensigo ng'ate era beetaaga ebigimusa ng'ate era beetaaga amazzi agagenda okufukirira ebintu ebyo okulaba nti nno bivaamu emmere ennungi. Tetugenda kwekwasa mbeera ya budde naye tubeereko serious. Namyaro yashaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okutaaha omu nshonga egi arikugira ngu embibe ezimwe ziri aha beeyi ahaiguru na munonga ez'omwani. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni eno ensonga ejja gy'oli kubanga buli kimu tukiroopera ggwe. Eggwanga temuli nsigo kubanga n'emmwanyi ze mutugamba nti zigende tuyingire mu gundi tuyingire mu nkola eya organization eyo gye mwateekawo egenda okwasaganya eby'emmwanyi tebalina nsigo, ensigo ntono ate n'ekyokulala n'eziriyo endokwa emu bagituguza 3,000. Ogu yashaba ko habaho amateeka na munonga garikukuratirwa aha by'okukozesa nk'emibazi ahabw'okushanga ngu bwahati harimu ebicupuri bingi omu ihanga ebirikukyendeeza aha misharuuro kandi bikateganisa n'amagara g'abantu. Kati UNBS Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abo booba osooka okugoba. Mutuyambe mutugobere ku UNBS walalalalala kuba ggwanga mujje. Namyaro yashobora ngu ehurire egi etongozibwe kandi Office of the National Chairman etiire omu buhandiike owa Minisitule y'ebyobuhingi n'oburiisa okukora aha nshonga y'ibura ry'embibo. Tusalawo tulonkinge campaign eyo era tuwandikidde Ministry ya Agriculture nti ensigo ze mugaba oba endokwa ez'emmwanyi ntono tezimala. Ogu yaika okwetombyita aba Uganda okuguma neetaasya ebijuma n'ebyokurya okuruga omu mahanga gatwetooriire nka Tanzania arikugira ngu eki kiine kukorwaho obwe barikugyezaho kureebuka ngu ihanga ryateeka amaani omu mateeka g'ebyobuhingi n'oburiisa. So tuvuddeyo nga tutaddewo enkola eyo ey'okulwana okulaba nti tuboostinga micro agriculture production and processing mu ngeri yonna gye tunaasobola. Tuleme kwekwasa climate change nga kumbe ensigo ze zitaliiwo. Tuleme kwekwasa irrigation yet ebidiba wava amazzi tebiriiwo. Gashako Ivan Nyesiga abwataari West Kampala.